Yo, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Indefendrer. Ya, lagi dan lagi kita akan reaksi lagi di TikTok apa aja yang ada di FYP saya kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya teman-teman. Oke, langsung aja video pertama, gaskan. Nah, nggak bisa bisik-bisik. Ayo Master Limbat, saya mau tanya, bagaimana kalau kita mau ngajak Master Limbat berbicara, bagaimana? 1 tambah 1 berapa? Tapi ya, saya mau memberikan pengenalan sedikit mengenai G4. G4 itu seperti ini loh. Maki ada. Oh, amat dekat tuh. Tutorial menyusahkan hidup. Ikut untuk aku nih bos. Gaji dong. Iko kaya gunung ya bro. Allah Akbar. Lihat. Sungguh tidak berfaedah. Kejujuji, belakang. Ci. Kalian ada siapa-siapa di sini. Ih, gila. Apa lo? Minta tos. With the approach, oh! Sterling with a fantastic dive. Needs to tie his shoe. Oh, and that's why you do a double knot, kids. Sterling still waiting for the kick to happen.
possible way that North Carolina can mess up this shot. One that can feel pain and cries a lot. Where's Sterling? Oh, he seems to be crawling away from the goal. What is he doing? He's throwing away the lock as they slide in. Oh, aja. A Banini sculpture. Oh, ini yang viral. Wih, kocok. Oh, ini yang viral. Itu kan protokan. Protokan anjay. Oke Sana, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur di video kali ini. Lalu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.